그 상대적으로 차이 물질을 윤기적 그 기지신 내가 이스트 인전도 어느 순간 오빠가 갑자기 그런데 대응으로 아니다라고 주시면 이스트가 하나도 힘든 자 종량이 있어 하나도 그쪽에 대한 것은 자 아무 좀 무시 말차처럼만 아스코 그 거북이 전자로가 있더라도 모르는 앞에들이 뭐 뒤돌지 인터넷이 술자가 있었던 거북사였죠. 자 어느 것만 하고 여기서 왔어 자 그런 게 아니고 가까운 동네에 자 색선 보름도구에서 지리가 되나 자 성대 자체가 내리 타고 자 몸 울치는 어렵게 울치 시스템이라고 했어요. 자 그런데 갑자기 작당이라고 사실 이시에 찍어도 사실 쇼를 움직이려고 그렇게 하고 이제 의식이 쓰이냐 저희는 알아봤을 때 공격 소리를 시작했어. 가라가 만나. 자 어느들이 아는 거의 아는 거로 이제 혹산 음스인데 자가라 바라감이 무대시 상했었지. 자가라 바라감. 이 자가라 바라감 하면 저런 리테이지 시스템 보통 저런 리테이지 상 아시겠지? 자, 이 상 저희는 떠나서 말을 그건 그 작은 거는 우걸 단정은 물론 나는 바로 각각의 아빠 상 리테이지 시스템을 리테이지. 자, 저희는 아름 그리고 흔히 리테이지 상 부두대를 리테이지 시작한 다 봤지. 이 순도 가면 딱딱 리테이지 못하겠지. 결국 너희들 저희는 걸어요. 오로 안이 누른 사이 리테이지 못하겠지. 그래서 이게 뭐 사과 그래서 내가 이렇게 자기는 그렇게 마음이 또 있어. 자, 인디고 시어만 누구든지 오른쪽 다 그렇지. 자, 이놈도 노릇 감고 때문에 감히 안 알고 또 내가 좀 미래를 마이스타를 기획한 것도 오른다 했어. 오른쪽 하면 마이스타 딱 그렇게. 자, 일부러 정말 거기면 아는 운동하고 그냥 같은 미래를 기획한 것도 거기면 어려워요. 그쵸? 자, 다음 이야기할까? 거기는 알아온 운동 나쁜 것좀 버릇이 있는 것도 거기는 어려워요. 거기 나쁜 누르사이 있는 자, 이들 자, 거기는 알아온 버릇하는 것좀 길길이 가서 이렇게 마이스터 있는 것도 거기는 어려워요. 지나는 미래를 마이스터 마이스터 라이오산 작대는 배웠어. 이 다음은 함께 수기 우리 작대는 배웠을 때 진짜 아빠가 기승 두rum 엄사가 있지. 자과가 어떻게 가보자로서 자 이걸 일두고 질수가 있어. 자 일두고 작대는 배웠어. 아버지 숫자가 너희들이 나타난 미래를 야전선 맥자 4세기를 아이도가 안미는 예루가에서 소개해주셔서 나락하기 저같이 움직였어. 이 목적이 부분 그리스의 호스텔을 바꾸고 이 뭔가의 시스템을 단조가 너희들 작당이 나하고 속다하고 나부가 맥락이 이루고 허락을 맥락이 속하라. 자, 이 노릇은 맛이 없는 자는 하나에서 좀 붙여서는 이디스를 맞추는 시스템을 자, 이걸 갖다 거의는 어려운 이렇게 작당이 나오고서는 어떤 밑에도
일본제 그것도 이제 되게 시도했어 같다 이렇게 잘까지 나가서 이것은 보고 알았어 믿을 수 있어 이 시스템이 있어 허름 허연 그곳 비트군 인디뷰 시스템 방법이 또한 잘까지 나가서 같은 시스템 나와 그게 시스템을 양을 상사 나가가 이게 아예 믿는 거 이 시스템이 자, 이것도 일부 지금 맛있한 물이 있어. 일부들은 절대로 잘못들이 아까 시작했죠. 자, 허위턴. 다양한 같이 지수를 냈습니다. 자, 다음은 문제가 되면 이 사이로 재성가라에서 어떤 좀 방황가라에서 자, 이미 허위는 어려운 잘되게 나가서 가스에 들어갔을 때 후에 아픈 시작할 다원소 나사로 아픈 시작은 재성가를 들어가서 추천됩니다. 자, 우베르의 아스베르 어떤 미래에서 아픈 시작에서 마셔선 에레슨 도수도 마시는 진짜 허위프로가는 명은 아픈 시작 반스바리 운이 오르는 야스베르 네가 이 너만 사이 40승 어디서 어디에 속삭였어. 제가 보이면서 고등을 갖고 왔더니 자, 허위통 작전 여러분 이사의 시스템이 들었어. 이 육적인 프로세스가 한다고 했어. 작전 여러분 사사로 미친 화법 기술 여러분 것을 나가 이 공부했어. 하스 어르기 모두 위사의 시스템을 가지고 더스테를 쓰고 어떤 의견을 내서 앞으로 자, 이 이제 마스인데 한국적인 도시지역의 작가의 명언을 아까 작가의 명언을 20개 따서 사이에 땅에 딱 자, 운이 자, 마스타르타 도시 자, 오르콘 오늘 작가의 명언을 이제 20대 오르면은 요 오르면 강도 별빛들 우대상 가시겠죠. 자, 운이 주인 어유들이 발견한 앞에서 이제시가 발견한 그리고 트루스. 자, 이유도 나부터 우대 상이 길고 우대 상 박석다 않단 말이야. 저것도 울고 있어. 자, 자꾸 이 부분이 울던 이 잠재웠을 양으로 울던 거가 그게 있겠어요. 격천 그 잠이 울던 애들이 누른 좀 실력이 다 나와. 자, 아는 언어 거의는 아는 누른 것들 하고 스타티스트 같은 거 때문에 우스터 일주일에 비슷하게 움직여. 아는 누른 언어 바꾸어 놓았어. 아는 누른 언어 생각에 외진 나오죠. 외진 문제죠. 잘다리 잡을 아까 바로 수업상 있지 외진 문구를 잡아 야고. 영어도 있어. 아는 누르는 서울시 현조가 외진 모습 사고들이 지시인데 가슴을 신경 따로 들었어. 아는 누르는 사실 빈들이 그 시기가 악순 모았어. 누가 특사 허위 이혼들을 그랬을 때 바로대 일수 직선 넘어 바로대 다음에 현재 없은 근데 어로 하나가 외진 시기 다 모았어. 자, 이것도 현조기 맞게 웃고 여기 있잖아. 자, 나라겠습니다. 자, 현조수를 알 때, 시작보이 안박스를 알 때, 제가 좀 자, 아무 있어서 장벽에 나라고 있어서 생각하는 누르면 다운도 좀 난감한 얘기씩 어떤 기술 배워서 누르도 대표했어. 누르도 대표는 난감한 얘기씩 어떤 기술 배워서 네가 하는 너만 사이 사사 소리 미시가 있어. 앞으로 자, 운이 해가 좀 하고 없이 못하게 얘기해서 자, 반 대신 누구 우로 들어갔어. 이놈도 맛있다만 있어. 메카닉이다. 이왜 이미 생존 자체인 거로 이를 굳이 되는 사람들 생존수만
Hormuk bayangında ekşe koyu unuttuğu şu kontrol sakta 이 bayangında ekşe 어려서 총 오늘 못 막사 이 소스가 자 그리고 작당이 배우고도 사실 이야기하지 않는 자 그리고 사실 예를 들어서 사 뉴스부터 시스템이 모르는 들어오기 이제 뉴스에 있는 시스템 사실상 모르는 자석이었어 이것도 작당이 배우고 모르는 뉴스들의 신기 자체 자 어이구 같은 자신 몸 사회자원이 안 갔어 뉴스를 잠깐 이 뭔가 지금은 뉴스 작당이 배우고 누가 했구나 얘기도 있겠죠 자 누구 노력하는 들어봤어 자 방금 어떤 누구 한 번에 어떻게 다 사사람들이 나가게 되지 보여준다 자 밑에 화도 투과해서 다 사고치기 시주세 분들 다가라는 한 번에 말하기 위해 나요 이런 어떤 자신주가 대기를 배우는 것보다 사사람을 시키는 자신만한 자 그런 같은 북한을 내고 특사들이 좀 봤습니다. 함께 시간이 우리 지지부터 들어가 이나서부터 지지부터 치는 것도 잘생각하고 어려운 우리는 정치치 우리는 이 도와다서 들어가 지지부터 때 지나가는 자 어떻게단도 이렇게 잘 진짜 각국한 어디 이렇게 헬스 밑에 밑에서 좋은데 사사야지 자 쇼그리프리 배우고 또 어디다 한번 밑에 사야지 함께 사사야지 자, 내신 리뷰시 3개월. 자, 이 문제는 그때는 비트콤 자, 야동과의 비트콤이 스타티스틱한 몇개 될게요. 이 만한 문제는 또 사실 거의 퍼스트 모두 남다비고 모두 서로 쓴다 했잖아. 이니 비트 내시죠. 독한 비트를 좀 독한 3도가 우리 어우들 리뷰시도가 다 벌써도 내시죠. 그리 어떻게 요즘은 성과시 수도 이렇게 나와서 이니 그 우트에 노스티는 장으로 쏠때 너도 나눠지지 어떻게 시스템 어떤 있는 작당이 배우는 것은 일주일 스타티스틱에 거의 다른 거니 작은 거지 이는 남자 멋스러 뒤에 그 시스템 두고 있지 이렇게 배우는 되게 ini ada picture mereka dari situ semua begitu terlihat di ceritakan bahwa khas dari sini bos. Puas apa? Satu nomor. Ini di buku umum lingkungan harus jangan berlaku itu semua itu suci tamu jadi baik saya harus semua kata ini itu memang berlaku. 그때 도수 몽 기능은 그 양치 도수 홍보하는 일이 나와 오르시거들을 어떻게 되겠지? 자, 작가님 내가 어떤 잠시 안봤다 우리 시간 봤어. 시스템 마지막 시스템 기회하는 시스템이 인하다고 시야가 들어주셔서 자 허용은 허용 네가 안 왔을 때 이게 들어주셨어. 자 이제 어떤 상경이 봐. 아이스하긴 잘 있겠지 만약에 어떤 조금씩 같은 데 따라 자세가 어떤 한도에 오는 거지. 자 이것도 다시 우두가 알았어. 알겠어. 자 이 부분 시스템인들 몽고도시 수지 아는 게 어떤 우리 스타티스틱 하나인데 도둑은 미리 생각하고 우둔 도둑이 아마 이 아는 게 다른 게 몽고도시 미리 수고하는 게 야무라고 인데 작가가 나오는 후 야무라고 이 필요 스포츠 야무라고 이렇게 안 하는 수 있어요. 자 이것도 다 봐요. 거인의 아는 얘기 아는 것 지금은 이 시스템이 인항자로 취하가 거쳐서 놓친 곳 거인의 구시원 이 비밀이 데이터 없습니다. 그치? 작가인 나라의 우리 노스 야기년자가
13 орчим байна. Тэгэхээр нэг хүн гинтээ сүлжээ зэрэг үйлдэж цагдаагийн алдаа авахтай огцом өснөө. Энийг өөрөө хангах юу гэж дагуулсан түүний ажил хийсэн прокурор гэж. Энийг өөрөө хангах ерөөсөө одоо энэ удаан шугамар тасцсан байж тийм үү? Энэ удаан шугамар гэрдээс гэрдийн гарч өсхийн болоо цагдаагийн байгууллага одоогийн байгаа хүний нөөцийг хүчин шаардлагыг илэрхийлэх хэрэгсэл маш өндөрлөө. Маш өндөрлөө. За хоёр хэрэгцээ шаардлага юу вэ? За би зүгээр сонирхол бүртээ цаав юу яах вэ? Түүгээр мэдээлэл мэдээллийн технологийн газрын ухаан үнэтэй 22 систем програм хангаж байна. За дээд мэдээллийн технологийн албаа 3 хүнтэй 15 програм. За түүгээр газартай мэдээллийн технологийн хэсгээр 4 хүнтэй 12 програм. За түүгээр газартай бүтээл мэдээллийн технологийн хэсгээр 6 хүнтэй 3 програм. За цагдаатай 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй 60 орчим програм хангаж байна. За улсын прокурортэй бүтээл мэдээллийн технологийн албаг 7 оны бүрэлдэхүүнтэй 5 програм. За энэ харагдаж юу? Илгээ програм хангамжууд дээрээс нь ажиллаж байгаа хүний нөөц. Нэгдүгээр бид хүний нөөц байгууллага бүрэлдэхүүнээр бид энэ хүмүүсийг яг ажил олсон нөхцөл цайлах хэмжээгээр бусад хувийн эзэсийн програм хангамжийн хүмүүсийн дайрч чадсан. Хоёрдугаар энэ олон програм хангамжуудыг байгуулах болон тусдаа хөгжүүлэлт хийгээд явах маш сайн. Ерөөсөө эцсийн үндэ юу? Анхан нэгдсэн нэг санагдсан. Түрүүний багтаа сайд хэлчихээ. Facebook хэлчихээ. Таатаа түүний зүйлүүд байгаа прокурор тагтаа за бүгд ерөнхийдөө мэдээлэл болсон. За энэ яагаад анхаарал хэмжээ тавьсан асуултын хэмжээ тавьсан гэвэл хэрэг мэдээлэл хийсэн сантай дундын хийсэн сантай байх бол энийг хэн хариуцах вэ? хөгжүүлэлтийн хийх үү? Яаж авах вэ гэдэг бид тодорхойлсон. А дээр даатны хоёр юу гэсэн байна. Тэргүй асуусан хэлжээ. Бид яг нэг оччихгээ тодорхойлсон. Цахимжлалтай хаана үгүй гэдэг юу хийх гэж байна. А энэ чинь үгүй авах гэдэг альва зүрхний хэрэгний шийдвэр харилцаа сайжин хоёрдугаар тийм бол харилцсан байгууллагын уялдаа холбоо хяналт сайжин оролцогч байгууллагын оролцоо сайжин энэ дээр өгмөл байна. Үр дахиад энэ мэдээллийн нэгэн сууны цагийн өмнөд энэ хэрэгний холбогч болж боломжтой. Миний асуудал хаана үржиж бигэж ирүүлж заавал очиж ажилласнаас прокуророос цагдаагаас асуугаад ямар шаардлага байхгүй. Ингэж хэлсэн. За тэгээд энэ статистик тоон гэдэг нэг бол Монгол улсын тэмдэг хэлсэн. За түрүү бид ямар бэрхшээлээр вэ? Хамгийн наад зэмчээр бөөнө хэцүү бэрхшээлээр. Өнөөдөр бидний шинжилгээний байгууллагууд гэж байгаа хэрэгний шинжилгээ ажиллагаанд оролцдог эрхүү байгууллагуудын хуулийн аваад өгөхөд ташиг бол Монгол Улсын хуультай цахим хэлбэр 27 орсон. Цахим сангийн 2, мэдээллийн сангийн 2. Заавал тав хүн доосон байна. Гэхдээ энэ ойлголтын зөрүү байна. Юу гэвэл цахим сан мэдээллийн санг хуулийн хэл хэмжээний ойлголтын зөрүүтэй байна. Дээрээс нь энийг байгууллагууд янзлаар тайлбарлаж хамгаалах. Цахим мэдээллийн сан мэдээллийн санг гэх хоёр өөр нэг байна. Цахим мэдээлэл яг уу байгууллага болгоны өөрөлдөө нэг нь цахим цааш нэг нь бол цахим уулс нэг нь бол цахим тав гэдэг юм. Тэгэхээр бидний энэ хуулийн хэл хэмжээний ойлголттой нэг ойлголт асуудал. За дээрээс нь бидний гол ойлголт эрүүл ойлголт цахим гэдэг тав мэдээллийн санг гэдэг нэг байна.
Тэгэхээр хуулийн хэцүү орчин маань өөрөө бас хоорондоо зөвшөөрөлтэй зарим байгууллагуудыг ийм тухай юм орч тусгалтаагүй учраас ингээд нэг байгууллагаараа очиад энэ үйл ажиллагаа байгуулчих. Уг нь бол энэ чинь ингээд бүх байгууллагын үйл ажиллагаа харилцах үедээ нэг цикл болчихсон. За ямар боломж вэ? Бас хуулийн хэцүү орчинд байдаг. За та бүхэн хууль учраас би заавал дурдаад явах уу? Эрүүл мэндийн шинжилгээ тухай хуулийн 16-д нотгоортой холбоотой заасан гэж. Энэ хууль заасан үндэслэлийн дагуу болж айлтгаа баримт мэдээллийг нотгоорын нэрээр нэгийн хоёрын дээр хууль заасны дагуу зөвшөөрсөн кино гэрэл зураглал дуун хүчний бичлэгээр. Энэ ч бас тийм. Дээрээс нь 16-ны дөрөвдөө ачааллуудын бичмүүд болон цахим байрны тусламжийг хаалцсан. Цахим гэж хаагаад. Энийг хууль энэ үйл ажиллагаанд хэрэгжиж үзүүлсэн байна. Яг ашиглахгүй юу? За түрүү бас онцгой дараагийн хэлжээ. Чүгэл хуулийн даахыг өгч, даах нь өгч. За цахим гаргалын хууль өгч. 16-гийн нэгдээс нь 16-наас хүрсэн хүн таамараас хэрэглэнэ. 16-гийн 6-гийн дөрөвдөө төрийн хамгаалалт авч өөрийн үйл ажиллагаанд таамараас хэрэглэж болно. Өөрөөр хэлбэл хэцүү болсон тодорхой хэмжээгээр нээжээ. За дээрээс нь түрүү бас хэлжээ. Энэ шүүхийн прорын цагдаагийн байгууллагын хэрэгний шинжилгээ харилцаанд оролцох бүх байгууллага гадууршаа асуудал цахим арга болсон. Таамаар иргэний өөрчлөлт ахмадчаах юм. За тэгээд эцэн цаанд үгтэй юу гэхээр энэ за нэг факттай их болж чагтсан. Хоёрдугаар нь хуулийн хэлбэр юу вэ? Байгууллагын хоорондын ойлголцын зөрүүтэй байдлыг өөрчлөх шаардлагатай. Түрүү бас нэмэлт хайрлажээ. Хаанхыг өөрчлөж. Энэ бол хамгийн онцгой. Хаанхыг өөрчлөж. За дээр бид нэгдсэн цаанаа эзэнтэй байх хэрэгтэй. Энэ нэгдсэн цаан эзэнтэй байхгүй бол энэ хөгжүүлэлт цаашаа үзэж. Хаан хүн хайрлах тусдаа төрийн байгууллага болон төрийн үйлдвэрийн газар байх юм уу? Эсвэл төрийн компани байх юм уу? Энийг ихгүй байгууллагуудаас хэлээд үйлчлэгээ хийж энэ tasarаа хийж байгаа хэрэг. Тэгээ чинь энэ хөдөлгөөний дөрөвтэй үйлчлэгээ энэ байгууллагууд маань мэдээллийн нэгэн номын хаа ингэ харилцан мэдээлэл хийж байгаа. Энэ дээр өмгөөлөл орж ирж байгаа хэгийн оролцсон юу? Хотын чадвар бүгд орж нэг бол анхаарах юм юу гэхээр бид бүхэн шин хийж байгаа бол анхнаас мунаатай багш үг хэрэгтэй. Тийм цахим аюулгүй байх. Өөрөөр хэлбэл энэ ISO одоо системтэй 20 нэг 12 гэх одоо системтэй. Энэ одоо системтэй 114 хэмжээний бүлэгийг асуухаар чиглэж энэ цахим аюулгүй хангалттай. Тэгэхээр байгууллага болгон энэ стандартын дагуу холбогдох хэрэгцээ үүсгэж ингэж байна. За энэ анхаарал хандуулж байгаа юм байна.